Jambo ndugu, jambo dada, popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina ni Justin Manase, mfuasi wa Kaku Philip kutoka Kenya. Siku ya leo nimependa nikuletee hii ujumbe ambao itakusaidia katika maisha yako. Leo ni siku ya Mungu, Sunday. Na siku ya leo tunajua kwamba watu wengi wanaingia makanisani kumuomba Mungu. Na wengine wanaingia makanisani kuenda kusikia matabiri ya mapasta wao au wachungaji wao. Lakini kumbuka ya kwamba unapoingia kanisani, enda kanisani ukiwa unafata nabii aliye hai ambaye Kristo ametuma kwa wakati wako. Biblia haitakupeleka nafasi, wala Biblia haitakupatia wokovu, wala pasteri au mchungaji. Kitakachokupa wokovu ni kuamini ujumbe na mjumbe ambaye tayari Kristo ametuma kwako kwa wakati wako. Utajiuliza, je, mimi ni Mkristo, naingia kanisani, mimi naomba Mungu, mimi naomba Mungu sana, mimi naimbia Mungu sana. Lakini kumbuka kwamba unaweza ukaimbia Mungu vizuri, unaweza ukahubiri, ukatabiri, lakini hauna Roho Mtakatifu, wala haujapata wokovu yoyote. Siku ya Mungu ni siku ambayo kila mtu anaingia mkanisa. Walevi, washarati, wote wanaingia mkanisa leo, siku ya Mungu. Ulihabara jana, ulisharati jana na mume wa watu na mke wa watu. Uliiba, ulidanganya. Siku ya Mungu unaingia mkanisa. Nabii anatuambia kwamba kanisa utakayoingia unakutana mwanamke njoo iko na hubiri, anavala pantalo, alishazipakala maruzi, beze, kila kitu chochote kile cha kujipodoa iko nacho. Jua kwamba hiyo kanisa ni ya shetani. Kwa hivyo utajiuliza, Mungu aliokoa watu tangu msingi ulimwengu kuwepo kupitia manabii. Tangu Agano la Kale, Mungu alipatia watu wokovu kupitia manabii. Kwa hivyo ni lazima ukuwe na nabii wako wa wakati wako, wakati ambapo